Illi nirringrazzja l-Mediterranean Ceramics illi propju provdew it-trofej għal ir-rebbieħa li kellna propju waqt dan il-konkors li wkoll ħansir nafu eżatt min kienu dawn il-rebbieħa. U għalhekk ħanibda propju billi indur daqsxejn fejn it-tfal u ħanibda bl-iktar waħda qaluli illi hija mhux qaluli tar sirt naf, l-iktar waħda mqarba fosthom. Katris Grixti, kif inti? All right. Katris, inti vera mqarba? Vera mqarba, l-inqas tammetti l-mqarba, żomm il-mike. Viċinta. Katris, inti ġieli kantajt ġo festival ieħor? Ħafna. Semmi wieħedek li l-iktar li laqtek. Stakar wieħedek li laqtek. Aħħar wieħed li ħadd sem fih apparti Misraħ il-Milied. Ma tafx? Mort Italja nkanta, ma dak l-axħar. Mort l-Italja, ġvinti wkoll ħadd sem barra minn Malta. U tajjeb li ngħidilkom illi propju Katris ġiet l-ewwel fil-konkors propju fil-kategorija tad-diski Maltin bejn 6 snin u 15 il-sena. X'qed kantana lejla Katris? Ħankantalkom fit-tix tan-neputija bil-Malti. Fit-tix tan-neputija bil-Malti. Tu għaxabċi pal Katris? Idejk. Biex tikxef il-bizzilla, bittalli id-dublet, bis-seklek u diskija, u taqbel da smulet. In-nizzaw il-taqaqa, xizibne mal-arus, u taqqa kolla għajtu biex lilu fit-tajbus. Busu, busu, la tisħix, busu, busu, la tisħix. La Russija t-tanna, saqaq il-ġebamsir, u nisef xattitħa. Tanna ħberijiet, ma tanna ma taskazza kapit ta' muxi, tipoppa t-ferfertija u tikteb di. Biex tikxef il-bizzilla, bittalli id-dublet, bis-seklek u diskija, u taqbel da smulet. In-nizdar il-taqaqa, xizibnet mal-arus, u taqqa kolla għajtu biex lilu fit-tajbus. Busu, busu, la tisħix. Busu, busu, la tisħix. Ma baqqa waqqa zorba nifisa fermatus, nafsa b'jedi sattira, minnannu għallaju, bornollo għabatjara, fattillek xoħna di, tamillu dawn il-prod wal-wadek ta' di jasri, biex tikxef il-bizzilla, bittalli id-dublet, tisseklek u diskira, u taqbel da smulet. In-nizdar il-taqaqa, xizibnet mal-arus, u taqqa kolla għajtu biex lilu fit-tajbus. Busu, busu, la tisħix, busu, busu, la tisħix. Biex tikxef il-bizzilla,